Review meeting kabala chair dau chief minister nakaliang jong sarkar rengkat bat ka health department barokaway nglasim sakaway karai hakaba menta karai ka bangisim na ka sarkar kalong ba ngin issue ya ki guidelines lani ki protocols na kabenta kine ki reutemen ki bal reu post nem sejrong ki basa ha keleng saudong jong gejelam begala jongi halaki jong ki snong halaki jong ki yeng ki sem namar bangim kwa bakine ki reutemen ki bapli kin yo ya uneu jingpang yabet uneu covid-19 ha kanu kapor te ka ei ka bangirai kolongba yakine ki protocols ngin pa Syaki Deputy Commissioners, Syaki DMHO, ki District Medical Health Officer, bat naki pat kin sepenpoi syaki niki nyau hajar teli tam. Kitu ki komiti ke bangila tau halaki jong ki snong. Bat kadi ke komiti ka kam jong ka kalong. Ban let ban rung hakawe pakwe ka yeng. Bat ru ban ye slok ban ye keren. Ban ajing mut ya kini ki reu rangba ki reu temen kam tam kitu ki badon ke jingpang sini ki badon ke jingpang BP ki badon ki jingpang ke bala se ke bala slem kumno bakin take care lane bakin yada yaladi na une u knyang jingpang kata kedai ke bangilarai ban ngakwa ban penpau ne ke jingsungu burom ya kini ke komiti borok ki badon halaki jong snong nadu nasor hadu anong kendong kia trei med basngi kia trei sitomba hakajinya kun gejungi yau ne kunyang jingpang u covid-19 bat ngangit skem mentaru kadai kaba yaki ki bapli kalong ka tas leni ka kam kaba adu kata hakaba menta sakawe pat ka raun kaba ngingin ai hakmat jongking ai ti yaki bakin sgo baha kumo ongipi banrung hapo ka we pa ka we ka yeng hakaba kin lai ai kum ka kenja training ka jing hikai yakin ki reutemen jongi ki bala pelat reu post nem sejrong na ka benta ba kin sgo sai kedar kumno ban yada ya kajing yo na uni u kenyang jingpang kata kadai kaba ngakwa ban pentip ha kani ka janmet lengba jongpi ki media boro ba pin pentip lem ya ki pajba nong song snong jong gejelam megala sakli ngam yo tenre nga syua tu upi kumbahan reu hajar hanyo spa teli e kisno kumbahan reu hajar nyau puspa teli ye kisnong bat kata ka sensos kemau pi eksak ngamyo tama kata kadai wawan nakasina di department mo kidon kuma kata tenang ta haki urban area pada mendai bengisim tang kiri tang yaki locality ong nok menta for example kisnong ong nok kisnong umpling te kidon la kadong Subuk kasnong umpling kidon la kajong ka blok kadong tengi ngilej haduk isop locality that's why ngipoi haduk kanika nyau hajar tam kini ki covid-19 management committee uong lakum nomor san hajar kajing ram in ai tenre ya kata kampat kut tang tangin sepik kai kaba ngin haban nang le namar pi ultimately ngan syutu yupi ladang idon mengena kita nyau hajar tam ru lada pikiran hok insya lada wan ki kena katsan hajar ngon let's say kinum spread manis no ngam tip kanu kat lasya ngimpat yo alut ye record kanu kindon kiba sikisnong ko kumbakano hajar teli kisnong kabakini kibawan nakeleng jong rindia le nakeleng jong north east bakin don te ya kata ngimpat la ban yo ya ka actual numbers tenre kumong opi ngangej skembi ba mdei borok kita kinyo hajar teli kisnong kiba kindon ki kun samla lani ki betre sabar jongka jela ka jemi ya kidukan hanong kendong maka kidukan hanong kendong ngila ai ko dan ko goben bangila ngila le ka relaxation bat ba kilala ban play ya kayo ilong ya kidukan ke jongki mdei syu kedukan ban ong takamar bamar di ten re kiwe ru jadukan kilala ban play ten re ya kata ke decision ke bengisim ngi IT pada haki deputy commissioners bakin regulate ya kata ai ru order ka we ka ba nakaliang kini kidukan sya haki nong kendong mo like no kashlong agglomeration haki nong kendong ya kidukan sya kidukan ja
ngila ai ko dar bagi DC kinsha like no da thop ha kani like no ha ki national highway ya ki badai ki dukan sha dukan ja all along the national highways in the state still it is not allowed. So till today, the total number of samples sent till May 20 is 3,354. Number of persons tested till May, the number of samples sent for testing till May 20th is 3,354. The number of persons tested negative till 20th May is 3,158. Number of persons tested positive till 20th May, 14, 1 deceased, 12 recovered, 1 active. Number of test results awaited till 20th May is 182. Okay. The institutional quarantine till 20th May, 467. The number of persons entrance outside Meghalaya contacted through IVRS is 3,115. Contact tracing details. Till 13 May 2020, high risk is 307. Till 13 May 2020, low risk is 1106. The number of entrants from outside of Meghalaya till May 28th is 7100. Number of entrants who have been home visited by health workers till May 2020, 28th May 2020 is 6769. Kan nungut bangin ai ke correct figure ng parlaban untar ni kidang ya contact tracing kidang contact ng dito bar pat basong lang ka bas ni basong ka train ka juga bogi basong balik mai pat ya noi contact pat noi song lang ya kita kidang de ang ground level